Goji West Mbiuki norĩtie Ameru kũgwata mbaru thirikari-inĩ na batiga gũteta na kũmũmeneria. Mbiuki augĩte kethira kũrĩ na gũteta Akenya babatere gũteta nyuma ya mĩaka 5 bona ngũgira babatere gwitirwo etiriti. Augĩte gwita rũtere rũregani na thirikari nĩ ũntu bũtĩtethia na bũtereta gwĩti na mbere kinya bũrĩku. Arĩtie Ziza Kagita kara gũtagaga ũriti ngũgi bwa kandarathi baria bakũrita ngũgi mwanya mwanya kĩrĩ wodi we gũkũrũkĩra kĩgĩna gĩa Mpongeri. Mũtwikare na report ija. Ni tukugwata mbaru ngwatanĩrĩra rĩrĩa thaiji gatagatĩ ka thirikari na Meru ĩtongeretwe nĩ ngabana Mũtumanto Ethingia. Iji nĩ migambo ya MCA wa Goji West Mbiuki akiuga ukanyumene mirandi mingi nĩraurĩte kĩrĩ wathani bũrĩa burarĩ kubaka wĩra Mwangaza. Indi thaiji akiuga mirandi ĩu nĩchokerete na kũu akiuga thaiji Meru ĩtĩ tayari gwĩta yutate na thirikari ya Rais William Ruto na karibate batigo tetage pindi kia miaka 5 gitakwĩria bethira bakiona kethira mawĩra na jara bekeri nyethirite ja kithithwa ndiuga batwita Ameru to support into Ethingia akaria the national government no ntorende turi na miaka 2 na nusu ko tutebatigo tukompure na kadai turenda tukompure ni maybe after 2.5 years into bila to promise to tukareterwa Ameru ko gatwika tutetha tureteri. That is the time. Daiji tena siasa. Para bakwenda gweta na bete lakini bakauga ni Ameru betete. We are here to work for our people and we support the national government. Ni MC ora ugete baraba komatuka kora wa RDP Rigathi Gachagua gote morigo bari nayo. Yege mwingine untu naja wa Munyoro. Gote mirandi ya weti na mbere nao. Na akiuga bainge baone antu baraba teringeri kura. Awantu baraba komatuka bageta kwa Munyoro. They are not even accountable to the Meru people. No, tukiambere te antonginya baringeri kura kutike mwananchi yako betia kwa mtu anetanara no to ba personal interest na totena ambara ngabo mtu anakira kone naone lakini togwetikia gutike bagochwira Mũmero no to rende gutikioria Mũmero akobauria kia maendeleo. Ni migambo MCA Mbiuki aditĩtĩkagĩte kadha kũthiũrũrũkĩte wandi-inĩ yawe arĩ kandarathi bakĩrugũragia mirandi mwanya ĩrĩa kethira ĩgĩtithwa na mbere nĩ supplementary budget na mũrandi jwa mbere jũrĩ kĩrasi gĩa cukuru yote na ũbundi ya Kĩrone. Kĩrasi kĩrĩa gĩgatigĩrĩrwo gĩterekĩtwe nĩ thirikari ya Kĩraitũ Mũrũnge mwaka-inĩ jwa 2019. Mũrandi jwa ĩrĩ jũrĩ kĩrasi kĩa ICD kia skuru ya Kathuguya. Murandi jwe thatu ni mibira ya roje ya murandi jo tarakwa na makobo na muthiene ni murandi jwa njere ya Kathare gwita Karia. Na arua niro mheshimiwa Mbiuki na ngabana His Excellency ngabana Ethingia peja uturetera mbeca ya ukithirikiria na ingwitikia nande ana bombe bakeya kuthoma aja bakona kwa kuthomera. Twina ikeno ntukia na arua nuntu bakuthora twina mheshimiwa MCA wetu Goji West kwija Kathuge Primary School nuntu bagutunenkera kirasi kia ICD kirari kiroto na kiroto kiu gukinyanira riu twara ithare tukona materials ni jambirite gwitika na ni tugwitikia tuketha twina kanya ga kwitha twina extension ki even the primary school twina kirathi gia ICD beje kirathi ni kiao tukona other classes ni kenda tumba kwigana bau bangi. Eje ni thirikari ire kuruta ngugira ya uma tengugira te maendeleo te spindi ile jira kwa cia kuthuganiria. This is the right spend. Ngugeto kuruta ni a supplementary budget. So in the next budget itogwetikia we will be able to capture so many projects within a very short span of time na mwananchi wa kawaida itogwetikia ukona kurengo gebo kuliterwa kuma wandi-inĩ Goji West gĩcigo mbunge kĩa Southiment nkĩripoti ratĩto Shawero Juma rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare.